Waldzaj Donivelt terestaj ta cemejçesan Cevgadun Radun Xat rayon qevtemma ba Kalawen sana Leningor rayon administratsiyi Ceranotun Kommunalu Xezarad Kuşçete xest kenin Cevgadun bil tasvidar kenin fedel kostetem serdistr kevdata fawardoi festivagan Cevgadun rayvelt emaweister ziyanır xastat serceten done bin fest setsa xeradet tefalasta fendektem rayon administratsiyi Ceranotun Kommunalu Xezarad textay salder meye ivars konsevens erze fedaudentem alse bunte salsak kenen Kustata bakun der cedeste lomi se dzorma amem vax qawtam cefendak cawe uul. Kustata guraqst wadi gaw sese xest kenen baqot zabgar restak фланер фендок am баллон вог макунд erced. Хотим поменять русло реки, потому что она уже приблизилась к окраинам поселка Ленигор, и грунтовые воды поднялись до того степени, что под водой. Ivel tombazian kotta ruxsa cajinc stender. Jebna tajfai part barzund voltun elektroenergi cajink. Vax restaji jebnate evert ercevzen nok amet serjte ene ruxsayne bazzaydistim. Leningor rayonu Ceranotun Kommunalu Xezarad Kuşçete matsalsa kenen kostete xest kenen spasiologay gorin tay qawmet sefendak cawe uul der. Сейчас возят дрова, и дорога портится само собой, и мы как можем усилиями ЖКХ мы стараемся их как-то наладить, чтобы все было хорошо. Leningor rayon administratsiyi sarqla gajit ilaryonu xestem gaskat Ceranotun Kommunalu Xezarad texnikay fil der xaykayna kuse و bire bertse endav fendek tas salsa kenen kostetel falaw manakaske kuşçete arxayn sawaver tasakod amonens afte abad kostete der afon xest kenenil kokoytan jela qotet Alexander Kumarittat Fatima informatsiyon rawaxt abun